سلام سلام كورات من تخاتلتي جابير ميديا بنركولو او جماعه الى نركب مالتي كم تتروا زلكم ملا هذا كريستيان اوزي تاكير اوزغو جماعه يتعمدوا سيدو كا صحنا او صحكم ملا هذا كريستيان تخاتلتي جابير ميديا كم تتروا زلكم مالتي برهان مسقلو او جو جماعه نركب ያው هذه النابر هي زركه مالتيو مسقل حيلنا مسقل صنعتنا مسقل ويزانا مسقل مدحنا نسنا ناونا نخورو مسقل مالتيو برهانه مسقلو زصحنا مسكانا صحينا لنا انتو تريد لكم بس ولكم استفاد خناعه عالم زلكم كرات حواتنا بس ولنا انكو صحكم ما صحنا صحكم صحنا انتو تريد لكم هذه دما عسيل يركب قدمي جو جمعه مغرب مالتيو قاعده سيرنا دس يبلنا بونت بحدنت ያው በጽናዓት ኩሉ አውዚ ተአክዩ ይحلفሎ خبرايا استفدالي ቦታታት አውዚ እናተኸበረ ዝርከብ ማለት እዩ ጎ ጨምዓ መቀለ صحውን ዓድግራት ዓጋመ ያው ብድምቀት ተኸበር እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ጎ ጨምዓ ኢና ንርከብ ማለት እዩ እናሐለፍና ያው ንሓትቲና ሰብ ሰናይ በዓልኩም ይኹነልኩም ርሑስ በዓል መስቀል ይገረና እሺ ኮራት ተኻታተልቲ ሕዚ ድማ አውዚ አጋሽ ሒዝና ተራኺብና ነና ማለት እዩ አው ጨምዓ እሺ መጀመሪያ እንኳን አውጽሐኩም አውጽሐና ሰላም ሁላትና እሺ ካየ መጽያም ከወረዳ ናሰቀ እሺ ጎ ጨምዓ መቀለ ብርሃነ መስቀሉ ድሮ ዕለት 17 እናተኸበረ ይዝርከሞ ከመይ ትሪእዎ ሓጎስኩም ትግለጹልና أنا هنا بزن جنرال هلا ون سمعنا نورنا خزجن أو مثلا بعد كذا نايو بتعم صبغ هينو هذا ما عم دعمت أوزين خلنا نقول بتعم تصفى جورناي صبغ على كونا دم يمنه الشيء يغنينا الشيء نشتن ناي مسكر نستاونا زو زي تريوز لهم زغل ميخم يحسكم من يوم سي دون تاي مثالي أوزي أنا إحنا نندد زلنا زي مسكل زي نقصيلين تبان نقص نارت قلم أو دهون تاسمه قورم من نورم نقصيليني كاو بهمز عينت دا تش جبرة أو دهون أنت اسمه من دا كاو سلسلة بتاعت نورم كاتاتهم لما بتش جبرة لافتي تش لهذا جبرة كاو الحروس نفحر جبرة كاو سوت فحر أو مسكل تجون اللي مع مالتي لما عنتي لازم مسكل حي لاي مسكل تمكحت لاي مسكل حي لاي نقولنا يسكنس عن مسكل سوغل دار حنا سر الغنا زي بتعمينا نعمنا راساون راسكل صحنا منه يقنيلنا حسابكم بتعمد سيل مالتيو زهاكمنا حسام قال يو سمعنا نقست الاني ያው በዝዕለ እዚ ተذكرሉ ዕለቲ ማለትዩ እሺ ተወሰኸ ሓሳብቱ ለው መልእኽቲ ለመላእ ተኸታተልቱ ነው ዝቅድሚኹም ኣለውሞ ሓሳብቱ ሁዎ አይዚ በዓልስት إذا دم أبز همزة درلنا يغزي خلاتنا لبنا يخون خلنا نسقنا خلاتنا بسلام نكنا بعلو كودمات دهم يخون دخلنا قالت حاجة جزنا تخيلنا لا سلام من الحول نجار يخلنا زي حساس يغني لنا كوران تغاتلتي ያው ሰናይ ዝኾነ ሐሳብ የሚሆምና ማለትዩ አና አሽቲ ሕዋትና እዮም ያው ካገጠር ካብ ነሰገ መጽም ዘለው አውዚ ብዙሕ ካብ رايا كعجامة صاحون عجامة دقيم خم نخبر كبزح بتاتا توزيع تأكيو حليف وزلما هزونا ون حدنتنا تناقرنا خمون مسكالون برهانة مسكالون سنة رحسة بعد جارنا لخلاتنا مالتي
እሺ ክቡራት ተኸታተልቲ ደግምና ድማ ምስ ጋሻና ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ እንኳዕ በፅሕና እንኳዕ በፅሕኩም እንኳዕ ሓብራ በፅሕና እሺ ሞ እስኹም ያው አማርኛ ብዙሕ በአማርኛ ስለትነጋገሩ ኣነ ብትግርኛ ክብል እየ ንስኹም ድማ በአማርኛ ናይ እንኳዕ በፅሕኩም መልእኽቲ ከምኡውን ሕዚ ንርከበሉ ያው በአማርኛ እስቲ እሕልፍልና እሺ ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ ለውድ የሀገራችን ኢትዮጵያውያን ደግሞ ብርሃነ መስቀሉ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ አሁን ያለውበት መቀሌ ጮምዓ ይባላል ያለውበት ቦታ ማለት ነው እና መስቀል በመቀሌ እያከበርን እንገኛለን ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ እገኛለሁ አመሰግናለሁ እሺ እኔ በጣም እናመሰግናለሁ እኛስ ከየት ነው የመጣሁት ከዘዋደው ከኮረም ነው ለስራ ነው የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ፊልድ ነው የወጣሁትና ለዛ ነው እሺ እንኳን ወደዚህ በሰላም መጣ አሜን ተስተላልፈው መልእክት ለህዝበ ክርስቲያን ምን አለ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ ሁለተኛ ማስተላልፈው መልእክት ደግሞ ሃይማኖታችንን ጠበቅ አድርገን እንያዝ ነው የምለው ምክንያቱም ሁላችንም መስቀልን ስናከብር የቤተክርስቲያን አንደኛው አካል እንደመሆኑ መጠን ስናከብረው መቼም ሃይማኖታችንን ጠበቅ አድርገን እንድናከብር እሺ ያቀኒልና ኾራት ተሓዋትና ተኸታተልቲ ገብርሄር ሚዲያውን ማለት እዩ ከምቲ ተከታተልኩም ጽቡቅ ከም ተኸሱልኩም ከምኡን ደስ ከም ዝበለኩም እናመናይና እሺ ያቀኒልና ተሕልፎ መልእኽቲ ተዘይሃልዩ ብርሃነ መስቀሉ ለዓመታውን ከምዚ ገይሮ የሪአና አውዚ ዝሓለፈ ብጣዕሚ ደሚቆ ይሓሊፉ እስቲ አውዚ ዝሓለፈ ታይ ከመይ ተሰሚዕኩም እስቲ በማርኛ ወላ ግለጽና ለሐ መቼም እዚህ በማክበሬ በጣም እድለኛ ነኝ በጣም አሪፍ ነው ያከበርኩትም እንግዲህ መቼም ቃላት የለኝም ለመግለጽም አንዳንዴ ቃላት የለህምና መቼም ያየው ሰው ይመሰክራል ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እኛ ሰምነሰግናለሁ ያቀኒና እሽማ ኮራንን ተኸታተልቲ ገብርሄር ሚዲያ ያው ትሕስትና ካብ ሕዚ ያው መጠቃለሊ ሕዚ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ሻዕ መጠረሻ ስለተኸታተልኩም ብልብ የመስግን በእውነት ሸር ሰብስክራይብ ላይክ እናገበርኩም ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ከበፅሕ ገበርለይ የቀኒየለይ ብልብ የመስግን ንዓመታ ከምዚ ብሰላም ብጥዕና የፅንሕና ዘመንና ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ይገበረና ማለት እዩ ብርሃነ መስቀሉ ዘርእየና ብርሃነ ልደቱ ብርሃነ ትንሳኤ ድማ ብሰላም የርእየና የቀኒየለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር